هلا وسهلا أمني خلينا نكون صالون دندني عرب سوق فبقى دنديتي ثاني أمني كنجا بقى أزوج جرينا ما رب سامتي ما بدأت أيشلو ما صالون دندني وان صالون دندني كم جري دفن عرب أنسي دفن بقى أوسو متى درا قبل صالون بيخان دلقة شو بيخان إم بيخان متى ثاني سايب ثاني دي سلاف نملا من جروب بفارا وجسلا نبر متى جارتي ثاني ولدتي إيه وليس صالون أكان فصل هون ولا يا جيران ما سجل شيء سلمات ولا ربسون بس دبنو عمي أسامن عربان سيامن سيسيتو سلمات دي مثلا محمد عادا قرأت برا أمني كنجا بس بقى ولا ربسون إيه مثل ما بدأت هيتشلو سارتو راسو وايني سلمات وند الدنيا يسندو فعربان سيدو عادتي سلي سينجادو فيه مجانين واي جود ميقول مجاخنا إرترا في إثيوبيا لباندرا رخاتي ديما إثيوبيا نام باندرا لا እንደዛና የኢትዮጵያና ኤርትራ ባንዲራ ከመቼ ወዲህ ነው ሁለቱ አብሮ ሊሄዱ የሚችሉት? አቦ የሆነ ልጅ አሁን ብሎክ ተደረገ። ልፈልጎ እስቲ ሰው ገልጽሜ ወልገልቼ እርግ ቢያጆለን ሰላታ ትንት ደማ ሰላታ ጆለ ሙሲባ ደማ ሰላታ ሙሲባ ጉዶ ሙሲቦታን ይረደን ያ ሙሲባ ሰላታ ሰላታን ያጉም እንደለ አርጋችሁ አይ ትናይሉ በብለክ ስታርጊ ስቃለሁ ደስ ይለኛል። አወራርሽ ደስ ብሎኝ ነው። አው እነዚህ አስጣናደዱኝ። ደሜን ነው የሚያፈሉ መብዳት አያውቁ ስድብ ብቻ እዛ ጋር ማሳመን ስለማይችል እንዴት ይላል እንዴ? እኔ መከራችሁ ነበር ቅድሚያ በእጃችሁ ብዱ ብያችሁ ነበር። እኔ እንደዚህ ከላይ እንደዚህ ያቺ ፊንገሯን ያቺ አንቴናዋን ላል አንቴና ወኒ ሰሜሻ ወላሂ የብር አሳክ በጣም ደስ የሚል አወራር ነው ያለሽ። ደስ የሚል በቃ ጣም ያለ ቆንጆ ነሽ። ዛሷይ ደግሞ እንግዲህ አስማዩ እኛ ብቸኝነት ገደለ አባቴ። ሃይ ግልጽ ናት። በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር እኔ አሁን ቋንቋ ሳላቅ ነው ታውቃለህ። በቃ ደስ ብላኝ እንትን ያልኩት የገባሁት አሪስኮ